Doista svoju sam dušu upokojila, smirila i utišala kao dijete u naručju svoje majke. Dobro mi došao, dobro mi došla. Evo nas još jednom zajedno u molitvi. Ovaj put molit ćemo kroz psalam 131. Ako imaš sveto pismo, otvori knjigu na psalam 131. A ako nemaš ništa za to, slušaj moj glas i ja ću pročitati psalam u cijelosti. Ako možeš, zastani na trenutak, sjedni, zatvori oči i dopusti da te posve prožme Božja riječ. Započnimo znakom križa, stavljajući se u prisutnost trojedinog Boga. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Recimo zajedno: Gospodine, evo me. Gospodine, evo me. Gospodine, otvori mi uši da čujem Tvoju riječ. Gospodine, prosvijetli moj razum da razumijem ovo što večeras čitam. Dođi na moje usne da mogu navještati Tvoju riječ. Večeras želim biti u Tvojoj prisutnosti. Želim moliti, uživajući u miru koji samo Ti daruješ. Umjerena u Tvome naručju. Dođi, Duše Sveti. Ti umiri u meni sve što je nemirno. Ti saberi sve moje raspršene misli. Dođi, Duše Sveti. Znam da s Tobom mogu istinski moliti. Posve se predajem Tebi. Ti me vodi. Amen. A sada čitamo psalam. O Jahve, ne gordi se moje srce, niti se oči uznose. Ne idem za stvarima velikim, ni za čudima što su iznad mene. Ne. Ja sam se smirio i upokojio dušu svoju, kao dojenče na grudima majke, kao dojenče duša je moja u meni. U Jahvu se, Izraele, uzdaj od sada i do vijeka. Gospodine, evo me pred Tobom. Dolazim Ti svjesna tko sam i što sam i znam, nemam se čime hvaliti pred Tobom. Sve što imam, Ti si mi dao. Ne uznose se moje oči, kao što se nisu uznosile ni Davidove dok je pisao ovaj psalam. I ne smatram se slabom zbog toga, jer kad sam slaba, tada sam jaka. Jaka sam jer znam da u svojoj slabosti mogu računati na Tebe. Ti si moja snaga. Tebi pripadam. Ti poznaješ moje srce. Kad stojim ovako pred Tobom, čeznem samo još više za Tvojom prisutnošću, za Tvojom blizinom. O Bože moj, Ti znaš sve moje čežnje. Evo sada i sve polažem pred Tebe. I ne čeznem za čudima koji su iznad mene, Gospodine, iako uživam gledati
tvoja čudesa. Svaki dan moga postojanja uistinu veliko je čudo, Gospodine. Ako mi srce ponekad poskoči u želji za veličinom, molim te, Gospodine, utišaj me ti iznutra. Utišaj me, Gospodine, da bih bila mirna. Da bi se tebi predala. Želim ti sve predati, Gospodine. Sve svoje misli, svoj razum, svoju volju, svoje želje, cijeli svoj život. I sve to činim, Gospodine, ne zato što ja to mogu, nego zato što ti vjerujem. Vjerujem ti, Gospodine, ti me vodi. Ti me nosi. Ti upravljaj svim mojim putevima. Daj mi, Gospodine, da skupa s Davidom i ja uzdižem svoj glas, da pozivam i druge, da i oni klikću, da se tebi, Gospodine, da te slave, da se uzdaju u tebe od sada i do vijeka. Amen. Gospodine, predajem ti sve koji sada sa mnom mole i slušaju ovu molitvu. Ti vidiš svako srce. Ti znaš što svatko u svom srcu nosi. Molim te, daruj nam svoju milost. Daruj nam mir. Ako je duša u kušnji, Gospodine, daruj joj ti sabranost. Ako su nam misli raspršene, ti ih, Gospodine, saberi. Ako je duša umorna, ti je, Gospodine, okrijepi. Ako je srce otvrdnulo, ti ga, Gospodine, omekšaj. A ako je duša snažna, učvrsti je još više u činjenju dobra i u hodu tvojim putem. I neka nam svima, Gospodine, bude sasvim dovoljno to što smo s tobom i što smo pred tobom. Amen. Hvala ti što si i večeras bila sa mnom u molitvi. Ako ti ovo pomaže, evo, pretplati se na svjetlo, na ovaj kanal, uključi zvonce pa da se opet nađemo u molitvi. Bog te blagoslovio.